amasan hobung mi te khosunga cheng hen lang pama hobung mi te sopi la naw te kakhang tha chan khompi te zo se na bon savin pakai Jesu Christa minin chibai kahin bolin ja pathinin phat pha le phado ei pevin tuni chan geja jong ki khop khom no the hi jong le internet ho hen lang online sermon ho hen lang te le adia tua ai hon YouTube channel inei na wa kona digital gospel outreach program mangcha tuni phana pathin thua kimuto khom ki theidinga tengla pathin thua lungyal ngai to naw peki theidinga imta jivin pathin min kathang vai ni ja tu idin mun ho he kana sei jibang achun asilam hilowale aphamo lama hi ve tenga le thil asit na le aphat mo ne adim doi nung ta ne je ina tuni phana insung mi te ho ka khang tha chan khom pi te ho hobung mi te ho kahin tem nom le kahin nge nom chu ilam kai te win eina thu hilole ilam kai te win eina thumo bhoi tuni phana atha bia iga gel do ki din kahin tem nom ni je tu idin mun ho he event na hi le ki khop khom na ho talo ai lo vai le pha chom cha khana dinga hichin na ho ji a hin ho in kot ho ki kha ta ni je hila hitabang din muna idin lai ta wa jong igel do jing di wa ka hin tem nom chu pathin I ho jing theiwe pathin to ki job man na inei jing theiwe pathin to relationship pathin to ki gui job na inei jing theiwe ti pa tu ni pha na insung mi te ho hobung mi te ho atha bia iga gel do ki divin pathin min ka hin tem nom ni je tu din mun ho hi pathin thu aku na e kai mang thei diu thil tam pita ta ni je adia akhang hi vet te nga hele ta san nau thu aku na hilo le ta san nau thu aku na e son mang diu le e kai mang diu ven hala dim doi num ta ni je masanga chu thilum chan chu vet te nga le masanga chun mi hin thu le la hi min an hol thu jin hilo wa le hoilai aku na chu ka ki chu theiding ham hilo wa le hoilai aku na chu ka mu theiding ham ti he thu le la hi min an hol thu je hinla tua hi ho khang hi vet te nga hi le politics thu hen lang leise thu hen lang pathin thu hi jong le thil zo se hi adim adoi nung tan hi je hi chalai don ta hi nang le kezin lunglim ge cha nang le ke dinga hoi pa juken ka kisana hoi pa juken ka hle na hi le ke dinga phaem ka ta san na thulama hi to banga ka kal sun thei ding ham ti pai phat te chai hon ki hlen di hu tu ni phana insung mi te ho obung mi te ho so pilanaw te ho ka hin tim nu mi ni je hijito kilhonna chuni phana iga gel do ki diwa ka dei jo pathin hat na song hitin pathin thil bol thein na song hitin thaselo helin pathin thua hin lungyal ngai to naw thu ta pe hitin pathin thua insung ki holim na hen lang ilawala pathin thu a jong insung ki til kho to no hen lang tele insung mai jam ho hen lang taw na to thu a insung mi te hobung mi te so bil naw te ipan ki divin avelin pathin min ka hin tim no miniza tua nat na ho adia coronavirus hivei nat na ho ji en velew hen so pilanaw tam pita sa le thanga khosung veng sung hobung sung hen lang hilwale igam sung jing wai ho vet na hi le in sung tam pita ha san again thei thu ta ni je hilwale in sung kon kha chu vet ki na hi le ne ding don ding jong nei khop talowa hitobanga jo kon khat so pilanaw hin hitobanga jo hin khoman hilwale in sung kon kha chu vet ki na hi le innei nu ham innei pa ham asung lo na ho anato na mun ho jong ki kha gam ta tong jom thei ta lo sumong ading banga ki lo do thei to hitabang din muna chu sa le sang hi vet na hi le insung mi so pilanaw te tabang din muna ding hai tam pita tan je tuni phana hi chalai mun don ta question lin ta chu phiam tiale nang le ke as a Christian ta san mi hi zalova hilowale hingjing pathin ho te Jesu Christa nungjui te hi zalova chu nang le ke hitabang din muna ipi bol thejem ti pai question lin te tan je nang le ke ni bol thei pen chu phiam tiale ngailu na I khoto jing diu hitabanga ha san again thei thu in sung mi te ho hi nang le ke ipan theilam cha ipanuwa pathin ko ma taw na nei jinga adia hitabang su pi ulenaw te ho dinga jong pathin hinga taw na mang jinga taw na to thuwa panila gom jing di wa jong ka hin tim no min je tuni phana ka hin sei nom pen ta chu pathin thuwa ko na e kai mang thei diu thil tam pi ta min hi chi je chun tuni phani in sung mi te ho pathin thua ko na ki kang selwa pathin thuin lungyal ngai to na thu ta pe hitin pathin khuna ki koido pumin pathin khuna ki san pumin pathin nga taw na mang jingin hin khole pha do he mangute ti pa tu ne pa na atha bia ka hin tim no min je
pathin puina changin pathin phathina changin tuni phanin jong Presbytery Literature Nikho Literature Day ho iga mangkit thei tawin hichini kho iga mungnau te kilhonna Presbytery thupi lopi ta hin simpiu chu hi aile Christian hinkho-a literature akhoh dan ti hi heize tuni phana hichi thupi Christian hinkho-a literature akhoh dan ti thupi iga vet diu dan amasa pena literature al umje diu te hilawale literature hi ipi ham ti hi amasa penin ga aveutin hi jo tinga hi chule different types of literature Bible sunga lekha jem ti hute hilawale lekha suddan lekha jem chum Bible sunga mu theo chu abanin ga aveutin tingla eho society sunga literature intabanga panmun neyam hilawale eho society sunga literature intabanga impact asimam literature in eho society a itabanga munle hilawale itabanga dinmun asim piom ti hi chomcha cha iga ve divin ka hintim no minza pathin tu Bible lami ve te nga hele pathinin asim sa tel a anato adan tiu te hilawala pathinin asim sa tel a pathinin ami tel a akiphun dan ivet na le achum che je ti pai tu ni phana atha ai ga agel do ki divin ka hintim no minza hichi hi mihimin pathin lim le mel hilawale Jesu Krista le hinna thu kichi ta phatte cha ihe thina diwa pathinin mihim api lekha jem hilawale pathin mihim api literature ju pathinin ahim mangchan ami te lain na hin tongtan hize literature hi sei tengal abailam ta ga sei ringa chu literature hi lekha jem thusim lapau hilawale lunga thilmule thilhe do lekha aji do na ti hi literature hi hize literature hong ivet ki na le hong kon do na athucheng akipat na ailo athucheng hong kon do an ivet ki tenga hile latin pa wa ko na literature atia ko na hong kon do hin tengla het bang wa chu literature za chum min je tuni pan ai hon novels atiu lungsen na thusim hilo wale biography hin ko thusim ham drama limzi ki ho hilo wale nitin thuso newsletter hi chozo sang literature hi chi ne scholars kon khat hin hilo wale scholars tamjon ase ju pyam ti a hile Bible long hi literature atam na pen le khabu khat hi ani tivin hize hicheto kilhonna tuni phana ei hon jong Bible sunga literature chum tiute hilwa hele different types of literature Bible sunga mu do theo chu aban chan screen in ga ve thlaw hite akhat na in history thusim Bible a thuhlung lui sunga le khabu zo si hin thusim anei tha chi na hi Old Testament sunga thusim zema ki sun he thei ta ho chu Joshua lengte chule Chronicles ho hi hi ichitai lowa jong Genesis Exodus chule minbu ti ho jong he thusim bu a koi tha au min hi thuhlung tha lama thusim bu tia he thei ta ho chu hi le sol cha ho thil bola hobung ma sa ho thusima ko na mu do the hin chule ki pa na thu pha ko na jong Jesu Krista thil bol le anato na thusim jong mu do the hi ani na in law dan bu Torah ki ti Bible le khabula amasa nga ho hi Genesis akona Deuteronomy Mosi dan thupi bunga ho ti na ki he pathinin Israel mi te chu dan azui dingole anit dingun tamta api na hi dan ki pe lo na pen ta chu Israel mi te la a chule ami him chan khom pi te to izok mat na theina dinga sima hi Old Testament sunga judate wangchun pathin lungdei het na le pathin lungdei bol na chu dan thupe ho zo se nitna zui hi ahi ative tuhlung luza dan bu mu thei ta ho chu hi le Exodus Leviticus Numbers chule Deuteronomy ho hi athumna wisdom literature wisdom ki ti chi na hi pathin thil ahi tin Bible in ahile mihim achinga zong chu pathin thil pi ahi wisdom literature hin adoi pen ta chu mihim hin kho chi dan mihim hin kho ipi ham mihim hin lo na azi ipi ham ti pathin tu a ko na mihim hin kho he thim na thu ahi Bible a wisdom literature mu do thei ho chu hi le Job Ecclesiastes chule Proverbs hi ahi alinan poetry chule Proverbs zaila le thuchi poetry ti hi lasim zaila ti the hi
tu khanga poetry hi la paulamin aki choi sang zotan hinla Hebrew tela poetry hi azat chum na khat ome hi chu ep ham itile ama ho poetry hi parallelism parallelism ki ti hi athugil chu khat ve asele hi chi tu di ma chu zat chum je ma aga sei ki chu parallelism ki ti hi vesanan labu som ko le khat na chun chungnung pen pakai kul sunga cheng zinga ha chungnung limdan noza ki sel chun hi chi te ni hin ahil chu thu khat a hi bove hin la zat chum je ma ki sejin a hi bible poetry ki mu ho chu psalms lamentation chule solomon labu a hi proverbs hi thuchi chomcha cha ki seja ki sun ho hi ki hilna thudi ta chi na gil ta ki phong do a hi bible sunga thuchi atam zo hi solomon leng pa sut hidinga ta sanum pen ta hi anganan epistles lekha thot bible a lekha thot ho chu hi le paul lekha thot peter lekha thot john lekha thot hi hi lekha bu ho hin christian hinkho-a chon na ding le ta san ding thu a hi luven a hi agup nan prophecy gau to say kitem na luza thim gau ho hi pathian thu hil sen a hi povin pathinin a phon do diwa a sei pi uchu di ta a sei do a hin a hil chen a hi pove ichi hi lampi nin a ki mui pathin thu sei phong do a hi vin chule ahung hlung ding thu phong do masa a hi ve gau to say le khabu ho chu hi le isaiah jeremiah ezekiel daniel chule thim gau neu somlani hon asut do ho chu hi kitem na tha a hi thupon bu hi gau to say a he thei pen ta hi sagina apocalyptic literature aki phong do hichile khabu ho hi mangle thilmuna chunga kingam ahin atam zon hitobang le khabu ho hi wana laltona indan sunga thilso chanle khonunga hu hingna hung ki phon do ding thulam aha seje kitep na luza daniel thiem gau bu chule kitep na tha a thu phon bu he apocalyptic literature tia he thei pen ta hi lekhazem tuki sundan hilole literature za chom ho tu ai ga sim do na i ga mu do na wa ko na cho he do thei ta chu ipam tia le patin tu ki sudan jong hi alim khat hi wanga asut dan le amu dan chom che hi ti hoi te mu do thei ze literature lekhazem hi mi him ding in pathin mu do na join hung pang tan he ze pathinin literature hilole lekhazem mangchan ami te lan na tong tan he ze bible to a ki hilna inei zawa het set ding tia lungel inei lew asut dan le a literature man ho hi ichin jing diu ti pai tu ni pha na insung mi te ho hobung mi te ho veleng ka hin tim ki no man ze ipu pastor reverend khupkulam hang sing chun hitin ana sezin mi hiam nam khat pau khat tho ho chun lekhazem a hin ne za apawo sut tho ahung hi za lekhabu ahin hawa het na chi na ahung zau ting le ama ho literature aho ze apply tia isei ju a hi tin ana sezin a hi ipu pastor in literature thu ana sut na akonin ei hon literature hin nei dano achom lamin ga veo hite sa sam na tampi nei jing jong leo hen ei ho tha do ku ki te he sangmi ho la a literature nei pha masaloi in hi ve greek mi ten pathin anamu theina divin sol cha johon pathinin anaman cha bangin pu ngulhau thom song le dr galin george crozier tenu pa mangchan thado ku kiten new testament bible in nei da un pathin hingchu in ki mu che sa ta ve ama hon gen the ha sana tam ta tho pumin na atongun kum sang le zako som li le ni akonin thado ku ki new testament in nei do ta ve Dr. Crozier hin Michigan University MD Doctor of Medicine zo lo thim ta hi Dr. Crozier hin ta salama thim na ani go hilovin Bible to say ho ata sanin hoilai mun hi jong le pakajin asol na muna chi jing dinga ki go sa jing hi
American Baptist Foreign Missionary Society Cruiser tenu pahi India gama hin solun Amasand Garo Hilsa Damlo Hola na anatong fanin abanin Manipur hong lut fanin Kangpo pi muna Mission Center ahin hong doktanin ahi Itilahin Dr. Cruiser sun British and Foreign Bible Society akonin Tado Gukipawa Pusungta Bible ledo na ding palna atum do in pusungta Bible chu ahin le pantave Bible anale nawa Bible paudanga anamanu chu Hebrai Latin English Bengali chule Greek ahi P Mabel Dr. Crozier in pi hi Hebrew Latin Greek theme ahin pungul hau he Lusei Bengali Assamese English theme ahin anakithu common ahi Bible ale chai pha nun sim tilbu thukidong le kidon butzong ale da unchule lekhabul kiti ahin sim do kinun hi lekhabul hi abc akona ipav sutdan kichu na hin ehichi lekha asim do pe hui literature ikipat do theinaw ahung hitan hi Bible le lekhabul inne zuwa konin lekha simje sutje hin hetavin chua kun chun association minin hobungla chule SL palalin ahin gonso ta do ahung hitan pathin wa choina lasa na lamin ihung machal peun thinglang mila akhang toloi yung hitave hitsan isun theina he literature inne nawa aga tilo the hipoi literature hi mihim nam khat khanto kipna hi chi nale hausa na kevin koima akhang to thei poi tukisun lekhazem min asim theza asut theza aman cha thei tingla khang to ji ahi literature hi ki het matna man cha ahi thuso ho aumin magazine ho aumin gamsung thuso i hethezun i kho het naw asuzavin hize chun nam khang to hi tavin ahi kipania genthei ni a sasit ni a lunghel pultho ni a saading la phata inezun namdang hon e thangsit pi hlena hi hiti ho zo se literature nei lo hon anei papovin hi pathin thule krista akipana thu pha jing jong kam sung jenga seiding hile ha sa hle inte anaki sundo alo hile pathin thu jong anamang tha gam mai thejinte Jesu asay juiten Jesu tu say anaching ho chu anasunda un tu hin pathin thubu Bible inizun inno phat phale isim jeng thei tave literature je in tuni chana hin pathin tu a kona mitam ta in pathina kimudo thana anei tave na hi literature ya khanto nale ki pana tu pha phongjal na dinga ngailha ta hi literature hin leise ni mu danule mi min kolam thudola het gilnale het thimna a simpi so ve literature jing zong he pathin thilpi hi angai sa zo se le asim ho zo se ta sa le thagawa pathin phatin changchi